Mu masaha ya mu gitondo cyo kuri tariki 19 Ukuboza mwaka wa 2025 Nyabugogo habereye impanuka y'imodoka ya bisi yagonze moto, umumotari agavunika hanyuma umugenzi yarahetse we agacika ukuguru. Yabaye muri rompo yo ku Kinamba uri kugana mu kabwa Kanyarutarama. Abaturage bari bahari bagana n'ibitangazamakuru bitandukanye byahise bihatera amapine, bavuze yuko uyu mushoferi watwaye imodoka we uri mu makosa kubera yuko yavutaye umukono asanga umumotari mu muhanda wiwe hanyuma ahita amutekura. Iyi minsi mikuru hari ku impanuka zo mu muhanda ziteye ubwoba, impanuka zikabije ahantu hirya no hino hatandukanye. Bagejeje mu minsi ishize y'umukobwa w'i Muhanga agonzwe na hoho n'izindi mpanuka zitandukanye ziri kuba umusubirizo. Uko kwezi kwa 12 ni ukwezi kwa kwitondera kubera ko ari ukwezi kwiganjemo impanuka zidasanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ishami rya polisi ryo mu muhanda rishishikariza ndetse rikanakangurira abayobozi cyangwa se abatwara ibinyabiziga mu mihanda kwitwararika bagatwara ibinyabiziga bakoresheje umuvuduko muke kandi bakubahiriza amategeko n'amabwiriza yose y'umuhanda nk'uko itegeko ribiteganya cyangwa se andi mategeko bagenga abiteganya. Polisi y'u Rwanda irashishikariza abakoresha umuhanda kwitwararika mu nce zose zitandukanye z'imihanda hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abakoresha imihanda itandukanye. Hakaba bashishikariza abapolisi cyangwa se bakabashishikariza abashoferi gutwara ibinyabiziga bameze neza batasinze, kuvugira kuri telefone utwaye, kurangara n'ibindi bitandukanye bishobora kuba intandaro y'impanuka. Aba bombi bahise berekezwa ku kigo nderabuzima cyegereye hafi aho ngaho kugira ngo bitabweho bongere kumera neza. Komeza ubane twe kuri Taifa Rwanda ugurucyane ibyacu umunsi ku munsi, ugomeze umenye amakuru yacu isaha ku isaha. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.